Njukini niguo tuma tukucemanitie na atongoria ma Njukini aria turafta kwithuthuria miaka iyo 5 ira turagoretwo kiruta wira ni twacokeria andu ma Njukini ngatho tondu maratunengete nafasi ya kumarutira wira na tondu twakinya musimu ungi wa siasa ni turathie turacokire kuria macinani na turoria andu mangenda tuwirwire gitigitu na tigiti iriku after kwaraniria namo muno ni ndetirwo ni Jubilee kuria Nairobi last week iria atongoretwo ni bwana PS Kibisho kamite na ningu macokeria ngatho tondu ni mokire makini magichagura ndi umwe uria gutongoria tigiti ekunengerwa tigiti ya Jubilee aria marungamaga magiokaga makinivotera ngituika umwe uria acindire na kunengerwa tigiti yo no after kuthikiriria andu ma Njukini ni maranjirire mo marenda tuthie kuria marenda tukungitira Mheshimiwa Ruto na uria na kiama kia Kenya Kwanza na ningu macokeria ngatho ningu mori na gitio tigiti ucio ya Jubilee no manengere mundu ungi ni ndirenda kurungama na kiama kiria gikoragwo gikinyita mugathe uria aroka William Ruto baru na ndenda kurungama ndi mundu kiumbe guku Njukini nigetha mbote kungitira thirikari ira iroka ya Mheshimiwa William Ruto. Koguo thutha wa gututhikiriria tubana ta andu aria maragitumitwo ma collect information data na aramikire decision ya kuthikiriria andu na gwika uria marenda na turagikiuga Jubilee ti andu enemies maitu tondu Mheshimiwa twamuthurite na kiama kia Jubilee no riu guti mundu ataramenya Njukini His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta ni arauma gitiini na auma gitiini no tugikiende atiriri continuity ikore itekuhati muno andu ma Njukini na koguo tutina uru na kiama kia Jubilee. In fact kira tureka we are following actually the wish of the people tondu all politics are local na ungithikiriria nginya athuri ni marauga kwina tumiario twaritu ona kuria thutha tene na magagikiuga tondu aingi ni abonoku matikwenda kubenania riu koguo makauga o buria kweranirwe ni 10-10 marendethie 10-10 na turagikira Mheshimiwa riu ungikiuga contrary na miaka 10-10 ni kuonania andu aria marauga ni kweranirwe kaundu ni mukubitania namo koguo na aretikirire advice ya electorate na tondu they are actually his bosses andu aria mandikaga Mheshimiwa ni electorate koguo ni aretikirire kuthikiriria andu aria mamwandikaga na currently arathi na independent ticket na agetikiria andu make magikithure president uria marenda William Samoei Arap Ruto. Koguo it is not a decision that he made by himself but it is a decision that came from his electorate. Kundaria na kithungu ni kuga ni kuria andu maramwirire athii ni ku arathire tutekari ya Njukini ward ni turonire wega Mheshimiwa witu Honorable Fundi arungame independent ni tondu ithu ni turenda kucagura William Samoei Ruto vuria twereganirire ati tukave Uhuru miaka 10 nake Ruto tumuve miaka 10 uguo ni turonire ni wega tuthikiriria ikari ya Njukini na twavota gwiciria kana ku make decision ati tugacagura Fundi enda kiama kia independent